seguimos pasándola bien, ¿verdad? Y seguimos por ahí en Brasil, con otra canción de que Renato Carosone se llama Chuchu, que es una fórmula muy dulce para llamar a un amor en Nápoles, entonces y ahora también. Chuchu, ven acá. Sea por mí. Sha sha ding ding dang, me sono innamorato ma chi ce posso fare? Shu shu ding ding ding, sha sha ding ding dang, me sono innamorato ma chi ce posso fare? E innamorata mia non fai capriccio, non mi cerca mai una lira spiccia, quando mi dice vieni entre le mie braccia, mi faccio aprire, mi faccio aprire. Mi vado senza con ragione, oi ma, vita amore che ti fa fa, shu shu dighi dighi dighi, sha sha dighi 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 dan, mi sono innamorato ma che ce posso fa, shu shu dighi dighi dighi, sha sha dighi 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 dan, mi sono innamorato ma che ce posso fa, e innamorata mia non fai capriccio, non mi cerca mai una lira spiccia, quando mi dice dentro le mie braccia, mi faccio aprire, mi faccio aprire, mi vado senza manco a ragione, oi ma, vita amore che ti fa fa. Sha 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 sha, me sono innamorato ma chi ce posso fare? Shu shu ding ding ding, sha sha ding ding dang. ¡Ah! Muchísimas gracias. Sois maravillosos. Público digno de una ciudad que se llama Valparaíso. Y seguimos con el ambiente latino de Renato Carosone, hablando de una mujer que se llama Carlotta. Como podéis ver, el 99% de las canciones napolitanas hablan de una mujer. ¿Qué le podemos hacer? Pero en este caso es una mujer que es inalcanzable, una mujer que es hija de un profesor de latín, una mujer que estudia Shakespeare y que unos músicos como nosotros nunca podrían soñar de tener. Entonces, ¿qué hacen los músicos? Se inventan una canción. Y en esta canción desean tenerla. La podéis cantar con nosotros. El coro dice a voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. La vais a entender. A voglio quiere decir la quiero fortísimamente. En ningún momento lo he visto encender, están del otro lado. ¿Y qué pasa? Los pares son los que dan a la pista. Voy a tirar un poco, entonces está pagando a veces. Si yo aprendo, pero Carlotta, usaccio si poliglota, però nulla lascia sta lotta, metti scusa. Carlotta, usaccio che sono ignorante, catena papà che insegnante, commentatore e professore di latino, studierò Shakespeare ieri, e poi faccia domande pompieri, lo stipendio non mancherà, e che s'amore per sempre ci unirà. Carlotta, usaccio che si poliglota, però nulla lascia sta lotta, metti scusa. Studierò Shakespeare ieri e poi faccio domande ai pompieri, lo stipendio non mancherà e che s'amore per sempre ci unirà. Carlotta, saccio che si poliglotta, però nulla lascia sta lotta, metti scusa. A voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio, vai!
capo, ma non in coppa. A voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. A voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. Una chica muy guapa que venga y diga, corazones, les quiero mucho. A voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. A voglio, a voglio, a voglio, a voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. A Sofia Loren. A voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. A voglio, a voglio, a voglio, a voglio, sempre a voglio, fortissimamente a voglio. Una casa, un piso aquí arriba con toda la vista di Valparaíso. ¡Ah! Muchísimas gracias. Van a montar primero el Bravo, ¿ya? Y Ah, bueno. para acá porque los equipos acá tienen que Estamos hechos así. Vale, el audio.